15 časova, 20 minuta, Talasi Beograda 202, Supersport koji je sa vama nedeljom od 15 do 18. I danas će biti pre svega mnogo fudbala i onih drugih stvari koje nisu vezane za fudbal, a na vezi imamo nekoga koji ceo život organizuje i brine o Medija ligi, organizuje one koje je najteže organizovati, a to su novinari, a to je Dražen. Dražene, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kaži ti meni, prijatelju, kako je to nas organizovati, kako se boriti sa sedmom silom koji ti pripadaš, samo sad si ti s druge strane, a mi smo s ove strane grane. Pa znaš kako je, nisam ni ja s te druge strane i ja igram tu, eto još malo da kažem, pokušavam da igram, pošto su mene godine već stigle, ali eto... Ali nisu kao Milovana, Milovan je najmlađi, Vukićević, da... On je daleko najstariji od svih, sam eto ima tu neku jaku... Dobro, lepo se češlja, pa onda nećemo da mu zamerimo. Pa da, dobro, to slikanje ovako, izgleda ozbiljnija liga kad je on na terenu, onako po godinama, da. Tako je. Šta je u pitanju? Uvek imamo nešto interesantno da kažemo našim slušalcima. Evo kao neka uvertira toj Medija ligi 6. sezoni koja treba da krene je Mozart Cup 2014. godine koji i ove godine evo 4. put za redom okuplja 8 ekipa sa teritorije grada Beograda. Igra se po svim dijelovima grada, igra se nokaut sistem. Počelo je sada ove nedelje, nastavlja se već sljedeći, igra se svake nedelje, odnosno utorka i srijede do 10. septembra kad je zakazano finale. Aha, pa dobro, mi ćemo uglavnom izveštavati ljude šta se dešava, pratiti, slaćeš nam izvešte, imat ćemo uključenja i sve ono što je važno. Vrlo je bitno da sve to ima i sportski karakter i humani karakter i da tu dolaze ljudi koji znaju jako dobro da igraju fudbal i da to zaista vredi pogledati. Da, baš tako kao što se rekao, super se to ispričao, znači karakter je turnira svih koji ja organizujem prije svega drugarski, a naravno ima i tu humanitarnu stranu od kako smo počeli da organizujemo. Većinom smo drugari na terenu, znači nikakvih problema nikad nije bilo, a opet neko bi pomislio to nije nikakav kvalitet fudbala kad su to drugari, to je drugarska pričnjaka, međutim ove godine su baš ekipe odlične, znači siguran sam da bi se bez problema mogli da zaključiti u prvoj futsal ligi Republike Srbije, tako da uopšte ni sa kvalitetom ne zaostajemo za tim najboljim ekipama. Nema prijateljstva na parketu. Samo molim te, ponovi još jednom dešavanja na koliko mesta i kada je to uglavnom, da li smo rekli te tačne termine? Evo, ovako, mogu to kroz rezultate tog prvih mečeva četvrtfinala, znači, evo, ekipe Burazer i Regier Kontal igrali su u bloku 1, Burazeri su dobili 6-2, drugo četvrtfinale odigrano je u Mirjevu, gde su crveni izgubili od Tenerifa, treći u bloku 3, Nikola Sekulić Jušće 4-2 i u Kumodražu se igralo Beograd United i Mašinac 3-2, sada se igra na Bežanijskoj kosi, igra se na Ušću, igra se na Novom Beogradu i igraće se na Posko areni kod hipodroma, tako da su utakmice se besplatni ulazi, a igra se utorkom i srijedom uveče, mogu da se informišu na našem sajtu Mozart Cupa kao i na Facebook stranici kada su tačno termini i volimo da dođe što više ljudi da vidi imali bi šta da vidi. U svakom slučaju, prijatelju, ako Minja bude blistao, javi nam. Hoću svakako. Puno te pozdravljamo, hvala ti puno i čujemo se. Vama prijatno.